wa ndugu wapenzi, tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibuni katika studio za Promesse TV. Leo hii ni siku nzuri, sikukuu ya wamama, sikukuu ya wamama duniani nzima. Leo wamama wengi wamekusanyika ili wapate kusherekea siku ya haki yao. Watu wengine wanajua kwamba ni siku ya wanawake, lakini sio siku ya wanawake, ni siku ya haki ya wanawake. Tumetembelea kanisa moja mahali ambapo wanasherekea sikukuu hiyo. Tunapenda kuwajulisha na kuwaonyesha namna wanavyocheza na wanavyofurahia. Karibuni sana kuangalia na kutazama namna wanavyofurahia. Wamama, tunawatakia sikukuu njema. Asante sana. Hapa tulikuwa kwenye kanisa ya Nuru Church ambayo inayotumikia Tibitoke. Karibu sana na wewe upate kufurahi pamoja na wamama ambao wanaofurahi siku hiyo. Asante sana. Tunaendelea kuwakaribisha katika studio za Promesse TV. Usichoke na uangalie hadi mwisho. Asante sana. Bwana Yesu
zaidi ya nguvu zote, zaidi ya nguvu zote, zaidi ya nguvu zote, zaidi ya nguvu zote, zaidi ya nguvu zote. Zaidi ya nguvu zote.